تەماشەوانên ڕۆژاوا TV دەمباش دیسا ئەم بەرنامە خۆیان دیرۆکی وەگەران یا بناوێ دیرۆکانمە vê carê em ê ser qûnaxekan û ji dîroka me ya Kurdistanê em ê biaxivin ji 1610 Zayînê heta 1666 Zayînê yanî dor 56 sala em ê hinekî xalê serek ji wê qûnaxa dîroka xwe em ê bêne ser zimên. Ji xwe xeleka me ya bûrî em li kelha dimdim me bi dawî kirbû û me behsa berxwedana wê kir. Lê kelha dimdim li paş xwe dîsa encamên hiştin, bandorên hiştin ji ber çima ji ber ku dagirkerên me her tim berxwedana gelê Kurd ji bîr nakin. Her tim dixwazin wê encameyê berxwedanê asteng bikin û tune bikin û li gor xwe guhartinên demografî bikarbênin yan stemkariyê werhasil di armanca wa de wê dozê tune bikin. Ji ber ku me gotibû hingî kelha dimdim 1670 ye. Niha em ê behsa 1610 kin bûyerên serek hingî jî me gotibû miletê me yê Kurd yê beradostî li herêma Mokiryanê ya dikeve Rojhilatê Kurdistanê de. Lewra vê jî niha bandora dagirkeriyê wê gelek dijwar bê li ser miletê me yê Mokiryanî û li ser devera wêne û taybet eşîra me ya beradostî. Ji ber çima jî ber sedemeka herî nakûkê mixabin her tim rêolî û ev vîrdoziyê rêolî lê nakûkiyê nav mileta û di civakê de dema got têgihiştin têne bê û demokrasî têne bê illê her tim nakûkiye û xirabiyê peyda dikin. Ji ber ku safa wî rast misilman bûn ji rêola şîî bûn lê Kurdê me wê deverê yê devera me ya Rojhilatê Kurdistanê aliyê Bakurê wêne aliyê Mokiryanê Sinnî bûn. Her tim bi çavekî nerehet li miletê me yê Kurd ê wê de dimeyzandin. Lewra vê ca Şah Abbas ê Safewî dema ku hat xwest got tol hildanê li wî miletê me yê Mokiryanî hildê û mixabin bi gelek kiryarê xirab jî rabû bi taybet artêş rêkirine ser deverê me yê Kurdî. Yek ji wan a devera Meragê wekî Tirkê Qubat Xan û serokên eşîran xwestin ku hinekî nermayîkekê çê bikin û wê ewa encamê xirab rawestên diqine miletê Kurd ji komkujiya biparêzin bi 105 swarî çûne mêhvaniya Şah Abbas li dîwana wîna lê mixabin ji xwe weke dema çaldîranê ji tê bîra 1514 bê hingî Şah İsmaîl çi anî serê wê şanda Kurdî ev vîna jî Şah Abbas jî xirabtir anî serê wê şanda me ya Kurdî ya ku li dîwana wîna gotinê nexweş gotine wana û axaftinê dijwar û mehna û hinceta geraha û çi jî biryar da ku wê şanda mîrekê me yê Kurd û 105 swar ware hemû bigirin û bikujin. Wextê ku ware giha dawî bi vê şandame re şandame çi kir xwe radestî Şah Abbas nekir biçek bûn û swarê me jî biçek bûn şûrê xwe kişandin û ketina berxwedanê de û berxwedanek kirin û jêderê me yê dîrokî dibêje divê her 105 şandame divê piraniya wana pakrevan ketin şehîd ketin yanî xwe radest nekirin berxwedan kirin heta hatin kuştin. Wekî Tirkê jî kelha Kadolê heye Kadolê heye ew jî dikeve devera me ya Mokiryanê de li wê de jî dîsa Şah Abbas komkujiyeke herî xirab bi serê miletê me yê Kurd de anî mîrekekî me tenê ji wa komkujiyê wê deverê filitî ji wa helwestê wî xirab ew jî kî bû Şêrbêg bû Sedemayê çi bû
اجبرگو نهاتا کشتر و قرکرن به اونا و شاه عباس دوستانی نقابه هبون یعنی حوالتی هبو لو راویجا شاه عباس دینکرا شیر بیگ وکی تجکی وکی دیجی انجامی هری خرابی گو آین سری موکریانا نه بلکه ملاطی مدورا ما خراسانی بیست به جخوا خراسان و موکریان گلی کی دوری هفدونا هری ما برادوستی موکریان دکوی بنیا گولا ورمیدا یعنی بجن اورمیا ابنخشک ایویا وکی ترکی شو آوا موکریانا دبری می پیرانن دبری می گابانن اردلانن لی موکریانا وکش خو وجه مجی سر نقشه کردستانی مجی سر دستی خو مچی کری او شو نقشه کردستانیا و موکریان که هاوی دبریدا لوی دبری مگوت 1600 ده کم کجی پیک آنین و 105 سوارجی وقتی گوهات نه دیوانه بینا دیوانه خوشی برخوردان کردن بداویج به خاطر نونا رسوا کردن لبرومتی مقول برخو خصنا حتى همو پاک روان بون مقود کریاره کدی شاه عباس نه دبرک هد دبر خراسانی شو خراسان جی نابداره دیرو کامل لیش دروی کردستانیه ام وی خالی زانم خراسان دروی کردستانی و قل لکی دروی سینوری کردستانی و که ایرو ام بیجن لیدی دیرو کا خدا یا کفنار و بریا وی کوش بریا گنها چی بویجی دیسه کردی ملواده هون حتی بدبرا افقاسیا لی جوی دبرا ما اراده کردستانی شاه عباسی صفوی 15,000 کرد کوچبری دبرا خراسانی کردن یعنی صدمه وی که هنجی بلکه ام بیجن چه یکمین هزا کردی دبرا موکریانی کیم بکی برخاطر دما به برخدان سیاستا داگر کرا ولیا برخدان چه بيد قنا قرض بزعيبه ملطي كرد هندك به قال و برخدانا ومرني شو رشك چه بي ويرنجي هنا لو اجى 15,000 وشاخي نهندكن 15,000 مال بعض نكس 15,000 مال بعض اج دبره مراتي كرساني وموكرياني كوچبري كودي كرن كوچبري ناوا كما قلتي خراساني كمان حتى نابي خراساني جي او جي نابي كرديه خراسان خور امزان روجي هاتيا خور روجي هاتيا و عليك چما برنامه ديجي برخاتي او در سينوري دولتايا سينوري افغانستانيا سينوري تركمانستانيا سينوري صينيا خوز قد سينوري خو بكردال ودي بباريزي يعني هم هنكين نخجي ميزن افجي دي سمسدستي خوشي كريا شو اف نخشي كردستانيا اف روهلاتي كردستانيا اف باشوري كردستانيا اف باكوري كردستانيا اف روجاوي كردستانيا كاني خراسان دفردا خراسان ندفرديا امورن ايراني امازن بها دورة اب ايران اب خراسان اب دكابي سر سينوري اوزبكستاني دا وي قرغيزيا دا وي تشيني دا يعني الصيني دا وي باكستاني دا جبر خاطري جو كرداج هادو دول قال جارا دا قراباني سري كردا جانا جي نجانا نيتنا كردا دا غارتا ديموغرافي وكرر رجابا بيكات الجردرا بيكتين ودقنا سينوري خوي ويدا برا ايران جي بباريز بكي وك ديواركي و مناطقها نخاسم شاه عباس الصفوي بوارا د ناكوكيا دبو بعد ناكوير خوزغو جلي كرد بكي شخوره وك ديواركي دوري وادا اللي هو كاربيني جبو خاطي ايريشيوا قلز بكي وكي ديجي ديسا تشيك ديسا شاه عباس كرد موكرياني بكو تكرنا لشكري خدا بشتي الشراء وبشتي انجامي خراب يعني ملضي جان بل بعدنتي البر ارامي كيتي سراست كرنا كيتي اوي قال لك اللواء كردا ابا كرند ناب لشكري خدا وبوا لشكرا شريخوا بعثمانيه ربيك اني بكار آنی نخواستم 1624 زاینه دشاره بغداد دا و ولوجی دشاره باجاره ما میره که می کردی داشی وکا موسله وکا گرکویا شو گرکویا
دیرۆکە ناوێ گرکۆیە ئەو خۆ دیرۆکە کورد ناوێ ئارابکایە لێ پێشتە بووە گرکۆیە و گرکۆیە بووە کەرکووکی و دشەرەی میرەکەی مەیە کەرکووکی و شارەزورێدا ئەو لیوائێ مەیە مۆکریانی بکارئانین و هاتم ئەنجامی خوا و ئارمانجی خوا پێکتانین. پشتی مرنا شاه عەباس قوناغەکە دیدا عوسمانیەش خوا ململانی نقباء عثمانية ونقباء صفوية دابوم. خسروا عباس يجير من الصدر خسروا باشا يجير من الصدر الأعظم إيريشي عراقي كر لي وقت يقول إيريشي عراقي كر ميركي كرجي بيرا آل كاربون وكا سيد خاني آميدية و ميربيج نبي ميربيجا يسوراني وسروكي عشيرة باجلة. وقت يقول أفصل الأعظم خسرو باشا كتا عراقي دا و ميركي ما چون خوغانش بخاطر يقول إيريشي وانكي ملتي خود باريزن دبري خود باريزن والكودي غاني الموسيلي غاني دا او يسروكي عشيرة ميا كردي يا باجلا 3000 يعني وك دياريه خلادي جيربن 6000 بز وك بيجي خوارنا لشكري وينا خوارنا ارتشا وينا 6000 بز جيربن و خلاد ناديجي تشتاج واحتي وكا عالية دارائي واناجي داني برخاتيغو شري وارانكي او مقول جم مسلبو وبيرا كتنا ناو ارتشاوي نادجي ومخابن وقتي كتنا ناو ارتشاوي نادا بيرا شري كوكرن شري مينشينا كامايا كودي ناوي اردلانا اردلان كبير روجلاتي كردستاني دا بيرا شري اردلان كرن مينشينا مايا اردلاني ميرشينا ما أردلاني أما هنيك جهوي شانيوا البرجو حجي ديروك زلال نابي حتى مو جهاد ديار نكي يعني عرني قاري وديروك بهبرة آلي كارا أردلان بقول كذا رجلاتي كردستاني دا نزيكي باجاري السنايا و دبرا كرمانشان أبا أردلان أب رجلاتي كردستاني شوا أب باشورة أبها باكورة أب أردلان جي كردية مقابل وان ميركي ما آري خسرو باشا كرن و إيريشي أردلاني كرن وقت يقول أم ورنا نقشكي دي أم دي سانكي جهة ميرشيني خوا ناسكن شو أبا أردلان مقابل تكبي بارا معصيدة أبا أردلانا للرهلاتي كردستاني سدينا بلاد فارس أب قولا ورمية أب ميرشينها بابان أبيا سورانا أبيا هكاريا أبيا يزيدا وكذي أب ملطيمة كالدي أبيا دي تركيا لي أردلان بابتما وما بستاما أردلانا نوا ميركيما يا عميدية وانا وخسرو باشا ارتشك اغاكرن وإيريشي أردلاني كرن ومخابن أردلان ستاند وخسرو باشا بريا أردلاني دا بريا شو أردلاني دا شو أردلاني كلها مريواني جي دا قركر وستان وبري خدا كودي دا همزاني وجا همزان جيت كبي وابنخش همزان كبي كودا همزان اب اردل همزان دكبي فيدا فريدا سر نخش نينا همزان كبي همزان بايتختا بابكي ميديا دكبي داويا سينوري روراتي كردستاني دا مخابن جانا جي هنك نخشي كرساني شيت كن ويناخنا كرساني دا جي افشاشي هاري مزنا بايتختا كما كرديه شوانا كبي كردستاني دا خسرو پاشا ایریشی همزانی جیکر 1631 زاینی و 1040 کوچی دیس خسرو پاشا وقت ایران و گرها دریا خدا چکر بری خدا چمچمالی لباشوری کردستانی و در طنگی والويد الشرق نقاباوي وصفاوية دا تشيبو ما قدام صفاوية دا بو وأوي كاريبو صفاوية بشكيني ووقت يقول ويدري صفويش كاندن بري خدا كودي بري خدا بغداد لما خدا كتير دستي صفوية دا چل روجي بغداد دور پیچ كر لي دور پیچي اينا بسر نكت وغرها
لأحمد خانه أردلانه يقول هام أقولي وقت خسرو باشا شو أردلان داغري كري نها أحمد باشا خانه أحمد خانه أردلانه شكر أويجي هد ليوي دهايا باجار يوينا ويلاتا ويهاد بوداغر كرن قو طولي لخسرو باشا في ارتشا عثماني هليني و ارتشك خوجر آماده کربو و وقتی خوش بغداد کشا کت پیشیا وینادا و دما گو شرچی بو احمد پاشا کاری بو گو شر د سر بکوي و خسرو پاشا شکاند وقتی گو خسرو پاشا شکاند چجی کر حتی شهرزور د برا ما شهرزور جی رزگار کر شهرزور شو د برا سورانا شهرزور کوي وی ناوی دیا جم رواندوزیا دبرا ما رواندوزی شهرزور جه خسرو پاشا رزگار کرد و ارتشا وینا ترقاند یعنی وگرها به باندی دهات هزار و امنهام بحثا دیروکا خواه کردید کن امزانه گو داگر کرد سر کردستانی نا وقتی او داگر کرد کردستانی نا مینا صفویه و مینا عثمانیه کارولا ما کرده چیه میرکه ما کرده بی چاقی چکرن او میرکه گرو برخودان دکر گرو او میرک خود کنه پیور یان خورا دستی و هزی داگر کرد کن ما بستامد دیروکا ما کردیا اموی زلال کن لو رفجا بهتر بحثا داگر کرد کن یگو و دوزا ما کردی و گریدای 1938 زاینه و 1048 کوچی ولو تفسیر مراده چاره یه عثمانی سلطان عثمانی بغداد ج صفویه وگراند چاو وگرا هر تم له مجگوتیا مخابن سر لشکری جار نظر کرشری خمانداری حکمداری دسته وادیا له هر تم گلک سر لشکری و ارتش کردن و میرکه کردن یعنی اردوی ویشری و شرا پرانیاوانا کرده نه وقتی گو مراده چاره بغداد بگراندی و بادخانه آمیدیه یه سروکه آمیدیه والیه آمیدیه پیربو و ارتشا بهدینانی شفته دارین هریما بهدینانی هریما که هری فرها بهدینان یعنی که ارتشا بهدینانی سعیب ابخو سروکه آمیدیه بو لارتشا بهدینانی پیربو بو ارتشا بهدینانی آریکایی پیره کر و پیره سروک عشیره کرجی هبون وکه موسله وکه کرکوکه وکه شهرزوره اب همو پیره بون چکرن پیره بغداد وگراندن یعنی هم هنه کی دیس نخش ام بهدینانه بینن وکه خالق بچوچک اب بهدینانا وکه خالقی سر نقشه کردستانی شکر بهدینان حتی قلنا به هری خوشه به هری خوش نوش خوشی هاتیا اولا هری خوش قد دیرو که ده نگونه ناولی هاتیا بهدین و وجه آن به پرجمار بهدینان وقتی مورا نقشه اینا عمله میزن به میرشینا بهدینانه به حقا فراه و حقا مظنه شو ابکنجیا نه افشاری رو به حموجک دما عباسیه دل عباسی قلسبون دور دانیا العباسیه ابدا برا بهدینان سعید که به باشوری کردستانی دا بوی ارتشه میره که آمیدیه آری عثمانیه کر مراده چاره و کاری بو بغداد وگرینی لهرتم داگر کر دماغو شراب هبرد کن شوا الشراد وسطن دچین هفته چه لبهات نگیدگرن برجواندی خودی لبهات نخواد به پاریزن لعود اگر که وقتی گو لبدرونن نابجن کاج ارونشتا گلاچیه کاملاتا چیه کاکی جنف دایم رگه کاکی برخودان کریا کامافی و عشیره کامعرفه و نتوی کامافی و اجباکی او یک نینا لو لبجه لبهات نکچه کن او لبهات نابه نه 1608 بخاطر تماشا بني مزالمن نياسهونها سونها سرقن هامي ورنيدا ابي اسوها اشتهلت بنجه ياسونها را 1600 و نه یا سرقه پارچه بونا کردستانیا
من هاورنا لأبهزار وشصد وسه وهشتها لبهاتنك نقابة عثمانية وصفويان دا تشيبو جيرا جايزة جروسي بوسينور جايزة جروسي بجا شليتك هاي 1000 كيلومتر 1000 كيلومتر ام سر دسته خو چکریا جبنیا باشوری کورسانی جايزة جروسيا شي حتى باني دقه جاي آگری جاي آگری چه نکریا دقه توروسي باني ودقه توروسي خوار جاي جودي وجاي آگری لتنه موقع شديدة جب خاطش پیمانه را من جايزة جروسي چکر بو پارچبون ج کردستانا روجهلات و باشور و باکره اب بنقهاية 1600 وسهونها ابيها 1600 بيمانها 1600 وسوها شو مش بير نقرجي روسيا دبي لبهاتني ده قلق رولاي هاو مخابن وروسيا هم تخص هردو هذا لا بيني برسر سينوري وينا سينوري جغرافيا وينا نيجاريا ويا ناخذ من الملايين شربي بجن نا اوش خد غيدا انا خد هم لبهاتنا واد قالها نا بادر ونشت و الفرجي اختين بورا النقشه في جوينا جاي زغرو دانشي بازور ديسا جفيدي اف كنداوا بنيا كنداويا شخو سينوري كورساني دغنا حتى هافيدجي كنداوي تدي رولادي كورساني وتشي حتى باني الفرهاني كورتا دغي حتى فيدي حتى فيدي جاي زغروسي وي بيماني بو سينور دنقبا عثمانية والنقبا صفوية دا تعدا قال كرتكر وكا سينوري سايكسبيكو اللي هات 1916 تشاوا مع الباطي مع عشيري مع باني وخوار وختاترين هات سرخت وبنخت تشاوا جفاقتان افي بيمانجي ولو الكردي مكر ميناك عشيرة جاف نها عشيرة جاف الباشور هي رجلات هنجي بو بارجة بو قط دوي دمي دا امكارن خالنا جي بيجن ميرشي نام هابون هي هنكي باندورا بيمانا يا نقابة سليمي عوز وشرف خاني بدليسي دا ادريسي بدليسي دا هي هي ميرشي نام هنكي سرخبون اخوة دستاندن مينا وكا بدليسي وكا آميدي وكا حكاري يعني وكا ديادك سرف خوي بوارا هابو ما حتى وكا ما قلتي 5 سال كمي بخين حتى 1600 ودور شيستي لوين هاوي ما هنكي ازيادا وازاديا وما دستيوادا لهر يك پارچه بو مخابن پارچه بو تشتاجي تهاتا ناس کرن دعوائي کی تينت کرن هر ميرگا کی خاكا خو ميرشين اخوت پارست جاناجي 1000 جاري مخابن بابدور شرط کرن امورنا ويدي روكش خو اوجي بابتا كم خابر و ميرگا گلا جرا شريح دو كريا غيني دي تركيجي جانا واميركا خود كلا بن سادا اگر كرادا يعني الراي كرديتي لغور هابونا واكسوا ميري ما يجي هنيكي قلسبو الروشي وكسايت بعضي وبعضو اللي كربو يعني ديروك ناسي ما محمد ميزكي بيجي وي شاخي شرف خاني بدليسي ما خلقا ما يبوري دما قوتو فيلسوفك بو زهناو روشن بيرك بو دخست كردا لا بگني هذا دخست ميرك هذا بكيك اب جدركي مي شركه يا ديروكا كرد كرساني بشي اكيد بيجي محمد ديروك ناس ديروك نبيس محمد مزكي بيجي بشرف خاني بدلسي دخست جو ميرك ما كرد بخيك يعني منا كونفدراليه جوار شيبكي وحتى بايتختاي نبد لي جيبو قبل بايتختاي جزيره بوطابي براسي جزيره بوطا ديروكيا جيبي هي اللي او هولدانا منها بسرنكت او هولدان مخابن بسرنكت يعني بيجي ابجي سدا من هنا موقع جبخوا شيروبا كيتشما ابي كيتيا كردي هنجي بسرنكت هات بيمانا 1600 وسهونها يادي بيجن جاناجي زهاو وجانا بين قصر شيرين جبرقو شردي سد نقابا دفقرها
یا صفویە یا ئۆسمانیادا و دیسە دەبەر بوو ئاگر و دیسە ڕوسیا کەتە نەقەباوانادا دەما قەیسەردا و تخواست وا لەف بینی و بسەر کەتژی و صفوی و ئۆسمانی لە قەسر شێرینێ قەسر شێرینێ لە سینۆرێ باشووری کوردستانی ئالیێ ڕۆژهڵاتە دەبەرە زەهاوە قەسر شێرین بەلکی ناوێژی قەسر شێرین ناوێژی تایبەتە قەسر شێرین ناوێ تایبەتە ئەمەریا گو مچێکی دەستپێکی وەکە خالێکی ئەف سینۆرێ ڕۆژهڵاتە ئەف یێ باشوورە ئەف باژارێ قەسر شێرینە یعنی دیرۆی کردی چما ناوێ قەسر شێرینە و چیرۆکە شێرین و فەرهاد بهیستیە و شێرین دەبێ هەبژینە خسرۆ پەرویز بوو ئێستاسانی بوو و قەسرێک ژێرە چێ کرد بوو و ناوەی باژاری بوو قەسر شێرین زووی ناوی هاتیە ئەڤەژیل وێدەژی دێناخۆدنێ سینۆر سپیە دیسەت کەوێ ئالیێ باشووری کوردستان ئەف خاڵا سۆڕە ئەڤە قەسر شێرین شۆ ئەو قەسر شێرین ئەم کارمش خۆ جارنا بەریانها پەیمانن چێ بوونا داگەرکە لە بەهاتنا و کوردستان لە هەفتوو لەباکردنا لێ ئەف پەیمانانێ بوو مینا سایکە سپیکوایەکە مین سینۆرێ کوردستانی ڕۆژهڵات باشوور و باکوور گرە پارچە دیسەم کارم بێژن بچیایی زەگەرۆ سێرا سینۆر خۆ دەهێلدا ئالیێ قەسر شێرینێ وڵاتەی کوردستانی کەتە دەستەی سەفەویەدا حتا گهاتیای ئاگری حتا ماکۆ دەرباز کرد حتا تەبریز دەرباز کرد کەتە دەستەی و حتا هاتە شاخی کورد حتا هاتە ئێلەمێ کەتە دەستەی ئیرانیادا فارسیادا فارسی شاشن سەفەویادا سەفەوی جەمت وەختێز لێ کورین کە سەفەویژی کۆکاوا کووردا بێت تالیهانە بدیرۆکاوا لە ئیسنا و شخوا گوتنا ئیرانیژی ئیرانی نە فارسی و نە کورتتەنینە ئیرانی مڵاتی مۆزەبوتامێ وێ دەبێت گوتنەوە ئیرانی شونمایە ئاریات گوتنەوە ئیرانی گوتنا ئیرانیش هەمووە ساغلامترە و ئالیێ ڕۆژاوایی و ئالیێ باکوور ینی باشوورێ کوردستانی و باکوورێ کوردستانی کەتە دەستەی ئۆسمانیادا ئەف پەیمانە قەسر شێرین بوو 1639 زاینێ 1948 کۆچی مەگۆت جیایە زەگرۆسێ ژێرە بوو سینۆر پشتی وێ پەیمانێ ئۆسمانێژی بەتایبەت و سەفەویژی وا لەبوون شەڕنەقەبەوا دەڕاوەستا چرە وا لەبوون سەرکوتکردنا کوردارە وا لەبوون ژیان مڵەتارە وا لەبوون یعنی هەکە وەکەنها بهینکە هەمەگۆتی ئامێدیێ بەدلیسێ دەبەر ناولۆ وەکە سەرخەبوونەکێ خۆسەریا دیموکراتیاوە خۆسەریاوە هەبووژی لێ نەهابێجە سڵتانەی ئۆسمانی لوا قۆلەبێت ئەو ڕێک و پێکەین ڕێبەبەریە تەڤڕاکردن دەستلاتداریا خۆکرە دەستلاتداریەک ناوەندی مرکزی ئەو بریار و دەستلاتداریا میرەکێمە هەمووە ئەژواکشاند وەکی دیژی نەپەجرا و قبول نەکردژی بوارەکەتە ئارتێشە و بەراکەتە شەڕادا لە ڕاویجا هەلوەستا دەستلاتداریا ئۆسمانی گەلێکی توش بوو باراوا کوردێمەدا هەموو سەردەمێ چ بوون ji ber ku ew peymana qesr şîrîn pêk hat û sefaya lev hat ji çi re valebû serkûtkirinê re ji stemkariyê re valebû û ew soz û ew peymanê mîreşînê Kurd re û mîrekê wa re hemzekin hemû li wa qulibit û hemû tinekirin ew azadiya ku henekê heyî destê Kurda da wê şaxê ew azadî birî ئەو کەنگی بوو مەگوت دەما مرادێ چارێ دەبوو بژێ مراد ئەڕابە و نەخاسم زاواکیوی هەبوو پر دژوار بوو دژمنێ وا میرەکی مێکرد ناوینێ مەلەک ئەحمەد پاشا بوو ئەم مەلەک ئەحمەد پاشا گەلێکی دژمنێ میرەکی مێکردی بیای نەجات پەرست بوو هەموو دەسەلاتدارادا کەسێ پیس هەن و کەسێ پیشتر جی هەنە کەسێ نەجات پەرست هەن و کەسێ نەجات پەرستتر هەنە وەکە مینا مەلەک ئەحمەد پاشا
یەگۆ والیێ ئامەدێ بوو ئەوی والیێ ئامەدێ لە هەنجە تا دیگەرا لە کووردا لە میرەکە بەخاتی هەمە وا بگرێ و شەڕێ وا بکێ میناک ئارتێشێکە مەزن برە سەر ئوسف خان ئوسف خان میرێ مزۆری و یێ ئامێدیێ بوو و چیزێکی کرد وشوا بەلای دیگە حتا دەبارە ئامادێژی بە ئارتێشا خۆیان هەری مەزن کاری بوو گۆ شەڕادا وی بشکێنێ و ئێسیر کرد و دیلژی کرد و ئانی کرا ئامادێدا کرد زندانێ ئامادێدا یعنی ئەب مەلەک ئەحمەد پاشا مەگوت لە هەنجە تا دیگەرا هەنجەتی چی بوو میناک دگوتە وی جامێرێ گونها مە بەحسکی ئوسف خان چما وەختێ گو مرادرا بە مرادێ چارەی من هەگرن مرادێ چارەی شەڕێ سەفەویات کرد چماتە ئاری نەتکرد چماتە ئارتێشاییدە نەخوارد بووی یعنی ولە مەهنا هونجات کرد یان ناوەڵا مرادێ چارەی حەشتە نەتکرد مادەمکی حەشتە نەتکرد و حەشتە ناکێ نەخواتە دژمنی لەورە بیرەنگێ هەنێ مەهانەکەک لە میرەشینێ مەتانی و میرەکەی مەتانی و ئێریشی وا دەکرد دەبەرێوە داگرتکردن و گۆکاری بە ئەو دگرتکردنە زندانە دەژی ئەبی مەلەک ئەحمەد دیسا یە پاشا ئێریش برە کودێ برە سەر بەدلیسی بەدلیسی مەگوت جاهێکی مێ بڕومەتە ناودارە و ji dîroka xwe vejî û berxwedana xwe vejî û bizanebûna xwe de jî bedlîs navdara bedlîs kevê bakurê herêma Serhedê de Serhed bakur û rojavayê gola Wanê de û li rolatê wê gelek bajarê mehna Sêrt heye Wan heye Beyazîd heye gelek hene çê nekirine tenê min cihê bedlîsê ji were diyar kiriye vî Melek Ehmed Paşa êrîş bire ser bedlîsê jî wê çi kirbana wê wêran kirbana wê talan kirbana wê kuştî jî pêkanî wê komkujî jî pêkanî artêşa herî mezin ava kir dibir me got derfet jê re hat şerêva û Sefewiya rawesta mixabin gelek celal serê Kurda hatiye wextê ku dij minê me bi hevdû ve mejûr bin henekî destê waş xenaqa me derdikevê û henekî xwe digihêne me xwe me şêrîn dikin lê wextê ku lev tên دو bin sê bin çar bin peymana pebra çê dikin û xwe ser me dixine yek niha eyn peymana qesirşînî ev encam xwe re anîn û bi alîkariya Rûsya min ji bîr nekin wê ew lev anîn ew nawe diçû dihat heta ku li qesirşînê kom kirin bice vî Ehmed Paşayî Melek Ehmed Paşa necatperestiya xwe hemû serê mîrekê Kurd de pêkanî wextê ku artêşa xwe bire ser bedlîsê مەڵەت û mîrekên me ji komkujiya tirsan û mixabin dîsa wilo jî dîsa artêşa wîna piranî gelek Kurd jî nav de bûn eşî Kurd jî nav de bûn û êrişî bajarê xwe Kurd kirin û eşîrê xwe Kurd kirin lewra vecê wextê ku artêşa xwe bire ser bedlîsê camêrên hebûn em kurmancî bêjin war xêrxwaz kesê ne şera naxwazin kesê şera naxwazin neqeba wa derûniştin xwegihan Melek Ehmed Paşa ji bo xatirî wê êrîşa yîne ser bedlîsê rawestênê lê çi jî mixabin tematî rola xwe leyzênê hesanî jî nasekinê çi vêce çi danê da pere danê da poz danê da mal danê da gelek tişt danê da yani em karin bêjin bartîl kirin bi çê wilo tebabek heye navek heye navê peratê nas kirin bêjine wa kîs yani heştê kîs ka bêje ew kîs ka çiqa tê de bû wî çaqê de hate nas kirin
کا زێرن کا پەرەنە کا زیبە کا چییە هەشتێ کیس ژوە ژووی دارایی دانێدا و gelek dewar qantir paz hasp danêda diqînin şerê xwe de bikartînê û wekî Tirkiye jî yani ji dêla got hilmeta wî hatiye artêşa hatiye birêda zext daya xercî daya xwarin daya zaçî daya vê ji dêlayê qerebû bikin biawdênin ew hincet û mehne kirin yani milet زانایê me yê xêrxwaz xwedana berêkê got wê zexte wê mesrûfa got li artêşa wî çûyî jî bidinê da û ji xeynî wilo jî heta xulam jî danê da û mixabin hezar carî mixabin heta cêrî jî ebiya herî xirab e vêja yani ew lav hatin gelekî xirab û sernimzayîkeke xirab û di dîroka me ya Kurdî dixtê got êrişî bedlîsê kirî ji miletê me ji Kurdê me cêrî jî danê da yani bikevna koçkê wa da û qesrê wa da lê bêhnayê fere nebû heta got ji bedlîsê rawestiha berê xwe da şingalê ji bo xatirê ku û ji xwe bêje em zanin ku birayê me şingalê jî birayê me Êzîdîn e ji xwe bêje Sedamê herî hesanî ceva kesa heye got xwe dikirina misilman sirkeşî misilmanê yani ne ji olawa ji xwe hesanî dikirina rizgarkirin û feth û tiştê wilo ana berê xwe da şingalê û fermaneke herî mezin bi serê miletê me şingalê de jî pêk anî û bajarê şingalê jî wêran kir û talan kir piştî şingalê 1640 êzayînê û 1050 koçî ev ê ji ebuwariyê Erzeromê ye Erzurum nixiştir em karin Erzurum li vê navê ye zibaniya ji xwe bakurê Erzeromê jî nexşê Kurdistanê ye lê nexşê me ê nûjen mixabin dike sînorê Erzeromê tenê ev derya reş e Kurdistan rastiya xwe dike heta derya reş lê Erzurum na zanayê me siyasetmedarê me piranî lev kirine got nexşê Kurdistanê dike devra Erzeromê û Erzincanê Erzurum li vê navê ye wî waliya Erzeromê jî weke Melek Ehmed Paşa ew jî walîkekî Osmanî bû bi alîkariya mixabin dîsa Kurdinan êrîs bire ser bajarê me şûşîkê dîroka Xwedewletê naskirin nizan niha biçin navêtê naskirin êrîs bire ser ew hema ezanin ew li ku de ye devera me ya Beyazîdê ye Beyazîd şûşîkê li vê de ye li devera me ya Beyazîdê ye Beyazîd nêzîkî sînorê ji xwe li devera agirî ye cihê fêlosîfê me yê mezin Ehmedê Xanî ye nêzîkî sînorê Rohlat û Bakur e ew jî waliya Erzeromê jî komku jî li Beyazîdê jî pêk anî û dagir kir 1666 66 ji ber me gotiya me behs kirin heta 1666 dibe 1666 koçî 600 sal niqaba wa da zevcide ye dîsa Melek Ehmed Paşa vê carî bû waliyê ku de bû waliyê Wanê wextê ku herê Wanê diriya xwe ya Wanê da berê xwe da ku de da Bedlîsê lê mîrê Bedlîsê çû pêşiya wîna û pir qedrê wî girt ew Mîr Abdullah qedrê girt jî feqîro lê wî qedrî pêrexûya nekir ji ber çimanê ji ber êrişî Bedlîsê kir careka dî lê wextê êrişê Bedlîsê kir serokatiya kê bû Bedlîs Mîr Abdullah Xan bû
بهنجتا گو چما ایریشی دیس هنجتا بهنجتا گولا مراد وقت بینکام گوتی ملک احمد پاشا هنجت الملكي مثلا والله مراد حشتا جنت كر مراد شهري سلطان عثماني حشتا جنت كر اشتحاز نتكر وتآري وينكر دكودا دشري صفوية دا وقتي قوتشي بغداي دا قربكي تآري وينا نكريا برانيا ارتشا ملك احمد پاشا ديسا ما قوت بناني موت ديسا ام دو بارات كن جكيبو جميلكي ما يكرد بون يقول دجي بدليسي رابون ودجي عبد الله خان رابون وعبد الله خان كرد بون ميلكي بدليسي بو وارتشا ملك احمد پاشا برانيا يديسي ارتشا ميلكي ما يكرد بون وإيريشي بدليسي كرن وبدليس دور بيج كرن لي دوی دور پیش کرنے دا ملطه بدلیسه برخودانا کا هری مزن پیک آنی لی مخابن برخودانا و بسر نکت جبرگو ملک احمد پاشا بدلیس داگر کر لی وقتی کو داگر کر میره هنا عبدالله خان کاری بگو خوا بریک ایرا خوا وزارو که خواجه فریاد بکی يعني انقاذ بكي خواجه خلاص بكي يعني نهات نقرتن نهات نكشتن بي وزارو كيفا جوي كوم كوجيا بدليسي فلتين يعني ام وقت خالك يجي بيجن راسد لي موتيشي بلكي جانا تحلجي يجو بهتر آري ملك احمد باشا كرن عشيرة ميا محمودية بون ديروك ناس محمد اميزيكي بخوفي قوت نيت بيجي دي برتوكا خويا پختەیەک دیرۆکا کورد و کوردستانی بەشەیەکی بێژێ مەخابن فرانیا ئارتێشا مەلەک ئەحمەد پاشا یاچوی سەر بەدلیسێ ji kê bû ji eşîra me ya Mehmûdiya bû. Min ha gotibû Melek Ehmed Paşa bûbû waliyê wanê. Yani vî rengî wextê ku vî kesê stemkar ew qa bajarê me dagir kirin ma wan tenê em çi navî lê bikin? Rizgar ne rizgar ew jî bin sihawî nade ya. Yani ew jî hatiye dagir kirin. Yani divê demê de Bakurê Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê bi rengekî navendî û stemkarî dihate meşandin li ser destê Osmaniyan û nexwasin zavayê miradê çarê Melek Ehmed Paşa. Heta vê qûnaxê niha xeleka me besa, heta qûnaxeke dî dema we mênê xweş û mêna xweşiyê de.